Sesampune rareside punika idul ngalepas sajaroning kaulangunan kayunan itu nairike raris ide berahman keling malih punika ide maca cinga Jakatang kamu ngayuak di pekayunan itu berahman keling duani ajen idane sampun winten malingih maring sami paning idane dang yang kayu ajin idanitan jawenten tios ide wantah tos ning berahmanu siwu ide dangyang kayu manis emak ngaran nah berahmanu berahman keling kerari sade digelis nyakup kar kalih ngaturang semah bakti ring ajin idani Rano berahman keling kadya sapuniki ainggih mapidawa titiang aji tong dados kadi jenemenin puniki nedunin pasikian titiangi wenten saning wajang kau ini kemanah gantuk ditiangi menawi wenten sanije syarat wat baosang palung haji ring pasikian titian doros aji
Jone kaya yaning jati kadia sapunike inggih nemangkin ledangan punike darteyang puniki aji tiang nyadia nemiragi maka sudar manung titiang pinak jeputer warih palunggu haji wantah je bisa dia pisan puniki pacang nampelin sahen nyungsung nyung nah dosang guru kadi asa punike tiang ngaji sani gumanti bakti nih ya ledang mangkin medar doyang titiang sampun saya kepisan pacang jenam penin ainggih nemangkin durus sampun iki sampun wilangin radu mongandika ajinido alus maning maneg amun kedaging ngatur pawungun ide berahman negeri iri keraris nuli ngandi ke ajin idane makadi de berahman kayu manis jeneng okan bapeng nauduh kene nama berahman kelingkih ideu ane kapituisi sayangin aji ya serat bapu ngerawuki sangkanin jati jema buat pisan kayun aji nene mangkin awanan aji nedunin nyelekhinangan idewani aduh bawas reng idewu namapan ada tenenan buat bebausa amijo jati mabuat pisan gumantin aji mangdane sideuh mana kedang teken ngangan idewani cenih Yedo sang Prabu manganingin jagat baling
mabuat bos ajini kapini dewa cening sing jadolen. Nah niade sang pinakratu saniju ngagungin pinaketedung jagat ditumarin jagat bali. Malinge del puro yang mung kadilingih idani pinak kepurin idane maring jagat bali wantah maring peradi segel-gel turah kemakin maring kelungkung. Nah dalam watu renggong nami ini tebuat kadibisekan idani tuar jadelen ide wantah seri dalem watu renggong maka ngarang. Nah deng yang dilardo boga wantu sang pinak kepuruhite utawi bogawan idane maring purigil-gil tanjewin tantios ide wantah tos ning brahmanu siwa buddha dan yang dilate nyentuh jening.